Jisu in nasuanak apur bangin nanatnak momok halak mercy. Meeting mana thong ni kumkuran khat January lady tongkai ni Jisu in nasuanak apur ama chu kan zanzai nak tortu asi kan natnak furtu khalasi asaya pungsom ngalagum thum changni tinung za pharnak lapersi in minung taksarori ai mi chu karwat verero mathai bungret sumi pharnat nei tu pa chu natna atur theinon lowi pipi mai a sokin Jisu tongding in azwam Jisu i damternak achau atul ti athei Jisu amutika akesham a khupilin aboki boipa adu asile in thiang ter o tin adil ngen mathai bungret changni Achien fapa in dudot nak thon azau i akup asan avun tham i kalo dam ter ding atu i sing thiang khango tia ati i anatna kalam ter mathai bungret chang thu nangma tla natna pakhat khat tur in nakhurwa har achien i dam ter nak tu ni sibe men thei achien i nalo dam ter ten ten ding tin na zum ngam lo thei jang ati le adam ter mi an umi adam lo mi tla anum ti anu Dudot mi wacha minung pol i tong tante mi pol zau na o khoslong zau o Jisu in nasuan nak apur zau vek in nadat nak la apur tel lasi tunia hi thu hi nazum thenak ni ma anghet khau mi thutak kalo singi asaya bung som abung thum chang ni suma ama chu kan zan zai nak ator tu le kan nat na ma tu asi tin bu tong dan Hiat khai tika zanzai nak le nat nak ti i prophet asaya i simbu mi hi taksa dam nak asok hi tel asi chumi long silowin tu kam thar san i thil chang mi khal a kan hu thei tho tho thai rung biat le ru i sim le sui kan siar tika khosia i pol mi pol Jisu he na an rak shuai Jisui khosia chu atong kam in adoi suak hloi thu i adam ter ngai imi hi prophet asaya in arak simsimi pol afakin nak asi i taksanat nak amter nak physical healing at intensi asi idot mi walsa ni chu takhi nazum asile nadam lo nak ni la chan pol an chep ding tamchak in manung thei ding janga ti le nanat nak pol apun tu Jisu in kalo dam ter ding chiang hin mo alo di zo asi Jisu in nasuan nak apur bangin nanat nak mo khalak mercy